Jentia Student Union Cleariat Circle lapo kajingalam Presiden usamla lebih on sama. General Secretary Ajoy Manson Lengdo, ha kajin rekat Vice President usamla Vincent Salahe. Bat kit khot jeng kaseng, henekasngi kilali bania kendu ya DMHO, badu medical officer. Bantok kit bania ya kajinlong jeman ke hospital Cleariat. Kabarang sudah penkiu kerdan, dang haus nem meladap syaka kerdan sibil hospital. Repose kaseng kelalap dalam kejung hikmat, ha kajinli jurep bakane ke hospital kadang sadin, wad adin berada penkiu kerdan. Kaseng keladap da kejing bitar, adin kejing yui bat lap ya kejing sadin, jongkane kejika sumar. Bat kabak hampes ngsi ikini welam kaseng, kalong bekas serkar kala iben ya kene kathain. Wad adin lakat ars nem tam kejing yu distrik kathain, hari ka serkar kam shimkia ban penbiang ya kejika sumar. Bat kini welam kaseng, kilong ru, baka serkar jala kayu kampun ka kajana, naga is jentia, hari ya karoi kapar apo kathain kamla ban penbiang. Bat kaseng kelashim da karai ban penam syuai ka kerteng sibil hospital. Kat baka serkar kampan la ban penbiang i kor kibor, bat ki jaka sumar hapo kane ke hospital pajba. Bat bunsin kinong syong ki haban lik pa sumar syadu yalong sibil hospital jawai, bat kane ka bujing e ki pajba namar ka jaka sumar kalong ka bajengai. Niliang ige Jesu isan jale di emkinten waga doktoran pada nepumi ko wato wa bem kamu percaya ke tiran hanrai ini wani wo ongi wato wa tangi kata ga hel le ke civil hospital mi gu penbiang ka kamu so ega minister ga hel mi gu penbiang kamu termagi upun wan da kata tiran sini kani to gawi ke iwa i percaya